بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip ng Allah, balasang kanu Allah sa dapit tamanan yan madakla mga pipya silin sa diyang kaya dunia na sampurna yan sisa alungan na mauri sa kapapo makinaganan niyo ko mga bandingan o mga ulama niyo makasasaling ganata si ko mga katiru Allah na gusto mga sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya pangganusan wa Allah api anda kanun imanto matatago ko mga ingdiyo na gusto mga darpayo sanggay ang Pilipinas na lagi doon sa Luzon, sa Visayas, na gusto sanggay Mindanao. Gusto mga bangsa kusahan sa abroad. So imanto na aya imanto magpumagusay tanong na so may pantag ko manan yan na isa ko mga sifat o mga mu'minin. Isa ko mga sifat ako mga tanda o mga tao ang mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala aginan so kapupakasagad o mga matayran sa pantag sa kalak na guparateran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya kapakagurok sa parati ako Allah. Nagyan na ni isa malatanda sa diyang ko tatao na tuturoon wa Allah. Naguy kakalimu Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan. Mga tandaanan pumanagad si ko mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siran nalalayon siran din na pagpakaguro sa pantag sa parateran ko Allah nagukalkiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaluin yan si ko isa ko mga sabdan yan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Ayamanani nasa di ayamanani na dikulog siko naraka. So o tao miyakagurok sa pantag sa kalkiyan ko Allah. Di pa kasulad siko naraka. So mama diyan ko tamaman na lagi doon din so mga mama mu'min aguso bawaya mu'mina di pa kasol ko naraka so tao miyakagurok sa pantag sa kalkian si ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa di makaputo so gatas si korarbo ayaman yan na diyan ko to kapakapuputo gatas korarb na padutusan ko ta mustahil na dataro to mambu mustahil uba makasulad si ko naraka so tao apupakagurao sa pantag sa kalkian si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat nas ka nagpakagurao ka sabab sa kadali ka si ko Allah na padunuto pakagurao ka sa sabab sa panalamat kasi ko Allah na padumpunuto. Pakagurao ka sa pantag sa emanan yan na kadali kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na paled na nanpadsang kutong kapakagurao kap kabupayan wallah emanan yan na sipatu uripin yan. Udi na pakagurao ka sa kapkatadming ka ko alungan na mauri pakagurao ka sa kapkapikiran kasi ko kulola ko kubur
Pakaguro ka sangkuto kapag pikiran kasi ko surga. Saya manan yan nakadali kasi ko surga. Akalak kasi ko naraka jahannam. Nasangkuto oras na paled no to. Padisangkuto kapakaguro pantag si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dinan so pito susunod mi alo Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakasirong si ko aras na diyang ko ta pito susun na isaon adiyang ko tu kapupakaguro o tao sa dapadapadian sa pantag si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So upsigad ko to apakaguro ka askabu matataram bisa ka saya manan yan na pantag sa kalak naguparatiyan ka ko Allah nagubabaya ka ko Allah sukap ko pikiran kasi ko alungan na mauri udiyang ko takinis dito kasi ko Allah kumiyang gulaw lang ka mga karibatan na kapagkasan ko to pakasirong si ko arasu Allah. Miyalo yu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ma'idah ayat ay ka-83. A'udhu billahi minas shaytanir rajim wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dama mimma arafu minal haq. Igiran dito sa mga mu'minin igiran so nganin ay niturun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana gitu sa Quran tara a'yunahum na may laing ka sa mga matayran tafidu minad dama yan na mga teko o mga matayran so mga loiran. Masya Allah dito isipato mga mu'minin yakap piya sipatiran di nang kagaga o kuna uba mga mu'minin. Tara a'yunahum tafidu minad dama kailaing katigo Allah sa mga matayran mga tekon so o mga loiran mimma arafu minal haq inuto nasabab sang ko to kapag katukawiran si ko benar katukuan diran so benar o kap kita lingo mo Quran makatiro Allah subhanahu wa ta'ala ating gulalan ko Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقولون ربنا آمنا فاكتبنا من الشاهدين nadiran diteroon akad na nami na miratiya kami nagu surat ang kaming ka apod ko mga saksi manan yan na diyang uta mga saksi ro nagyutos o mirarawat ko mga nabi apiaratiran sa mga nabi na kabaya adyang ko to mga mu'minin na mapersiran si kumangaram ayamanan yan na pagkisuratu Allah apadisang ko to tiari mayran sebenar amakapupun ko mga nabi udi nagasaksian diran sa mga nabi nataruto at tiari mayran sa minitaling mayran giran maurip no Allah pumanintan ko Allah masipat tanwai adiyang gai asipat takapakagurok tanong sa pantag sa swaswat tanong ko Allah nagukadali tanong ko Allah nagubabaya tanong ko Allah naguso agamaw Allah napkabubayan tanong sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkabubayan tanong nagupakatatayan tanong kaguraw kan tanong adiyang ko to ande manay kapaka surga tanong kaguraw kan tanong ande manay kapakalidas tanong ko naraka kaguraw kan tanong adiyang ko to ande manayang kapakalidas tanong ko kargun o sakratul maut nagusok kargun ukulo lasiko kubur ginan maurip no Allah sa pamanintanong ko Allah ang babaloy so mga matatanong Allah yung pagpakaguro sa pantag sa manan yan nakalak naguparatiya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.